Kuyintokozo ukukhuluma nawe kuyi-channel siletha nanku umfanekiso ngenkulu nje injabulo nokuyithoba. Mina ngigama nguPastor Ningi la ukhona engathi uNkulunkulu engakulonda nje kubusise evule nje iminyango yempumelelo zonke izinto oyifisa empilweni yakho ziphumelele. Ngicela ukuthi usubscribe kuyi-channel. Uma ukuthi usubscribe siyabonga kakhulu. Qinisekisa ukuthi uma ungasubscribe subscribe ulike le video bese like amanye amavideo insuku zonke ke sifaka amavideo la ukuthi ke ungayilandela i-channel insuku zonke kukhona uzokuthola. Sicela ukuthi ke uma ukuthi uNkulunkulu ukubusisile unawo amandla unalo uthando lokubona i-channel ikhula ithuthuka unikele ngemali engaba ngo-10 noma ngaphezulu ngale uzokwazi ukuthi wena ufinyelele kona i-account ikhona. Sibonga ke kulabo abayihluphayo ngokuthi benikele uNkulunkulu eninze kahle uNkulunkulu enibusise inqolobane zenu zingomi ngaso sonke isikhathi. Sibheka namhlanje iphupho la lika Mbali Mzizi uthe ngibingelele pastor ngibopheke la ngithi ngiyahamba ngifaka amabhayi ngesikhwameni ngochazana ngajabula ke la uma ngingathola impendulo. Ngifuna sikuveze lokuthi 1 ibhayi noma ihiya iflege. So isizwe nesizwe sineflege noma izwe nezwe lineflege eli representa lelo swelelo. Isikhungo nesikhungo or institution iba nalo iflege eli representa leso sikhungo. Izikolo ziba namaflegazo, amasonto even amasonto aba namaflege awu representa idalwa zakulelo sonto. Yabo? So nebhayi noma ihiya liyiflege lamadlozi. Depend ukuthi idlozi bani. That is why kunebhayi lenjeti eli representa lo moya loyo. Usho ukuthi uma ugqoka ibhayi lenjeti sekuluthi umuntu abotho lona umbethe umoya wendawo noma idlozi lendawo yabona. So kuba kanjalo. So uma ubona umuntu egqoka ibhayi elithile lelo bhayi liyakhomba lo muntu lo unalowo moya loyo osuke umembethe yabona. So usho ukuthi ibhayi into oqala ufuna sisho liyiflege lemimoya noma lo moya othile specific lo moya uma uphuphile so lisho ukuthi nalowo moya lo yabona. So asiqale ke sithi thina number 1 uma uphupha amabhayi noma lawo mahiya uphawu oluvame ukuqwashisa noma ukukutshela ukuthi wena wembethwe imimoya usuke unedlozi yabona. Number 2 uma uphupha amabhayi noma mahiya uphawu olungabuye lusho ukuthi kunesidingo sokuthi mhlawumbe ulandele ubizo futhi wamukele mhlawumbe lelo dlozi lelo noma kuphinde uthwase yabona ngokuhamba kwesikhathi. Number 3 asiphethe ngokuthi uma uphupha amabhayi noma mahiya uphawu olungabili uchaze ukuthi mhlawumbe kumele nje uwathola lawo mabhayi lawo ukuze uzowasebenzisa uma wenza mhlawumbe umsebenzi wedlozi ongaba mhlawumbe ukuphahla ongaba ukuthi mhlawumbe uyozimbela imithi uma ukuthi already so wathwasa ngoba yenze kuwaphupha amabhayi ongakathwasi yenza ukuthi ubone uma usuthwasile okusho nje lokho ukhola ukuthi nanku umoya mhlawumbe ufuna usiyowuthwasela futhi mhlawumbe okade uthwasele lo sekufuna uthwasela lona yabona. Omunye ngaba ukuthi nje uyena ufuna benawo ukuze noma yongena emanzini angasebenza la mabhayi lawo noma ungawasenza mawushilo mhlawumbe ufuna ukucakisela into ezithize ufuna ukulala uphuphe uhamba uphahle bese uwaqoka uhamba ulale kufikele yabo. Abanye babalala phekwa omunye alithola lithole uzoqamela kulo ulale kulo nje akasisa ngoma akenza ukuthi unalo moya kodwa umelala uqamela phekwalo izinto zakhe ziqhubeke nje sihamba kahle empilweni ngoba akusho ukuthi ngasonke isikhathi mawubona amabhayi ufuna ukuthwasa but kusho ukuthi wembethwe lo moya loyo. Abanye ufuna bathwase abanye ufuna bawasebenzise nje lawo mabhayi lawo yabona on their daily lives yabona. Siyabonga ke qinisekisa like usubscribe ku-channel bese uyanikela ku-channel i-account ikhona unganikela ngalo ungazonikela ngako. Sibonga labo abanikelayo uNkulunkulu enibusise bese futhi uma ukuthi kukhona umsebenzi owaziyo khona ngabe umsebenzi noma bemuphi umsebenzi owaziyo noma nawo wena ongakwazi ukuqasha umuntu ofuna umsebenzi noma wazi umuntu ofuna umuntu noma ufuna abantu ngicela ungithinte le number sikwazi ukuxhumanisa wena nalabantu esuke befuna umsebenzi. Sinabantu abaningi abafuna umsebenzi abakhalayo akungoba babemizo ngoma babemizo asiphushe lo mkhankaso wokufundela nomsebenzi nganza kwethu. Ngiyabonga kakhulu.